Dame i gospodo, u današnjoj epizodi Stokasta poseban gost. Jedan od mojih dražih suradnika, gospodin Sven Čustović, a.k.a. Čusta. Autor i kreator Balkan Finest grupacije koja ugošćuje mlade nade hrvatskog repa i jel ima i neki drugi osim hrvatskog repa? Ima. I druge izvan Hrvatske ugošćuje, on im snima, uzme im svima pare prvo za spot i onda svi još objave i još im uzme autorska prava i doživotno su kod njega i na svima zaradi, ali svi postanu poznati, to je poanta priče. On je moj dragi prijatelj i brat, veliki perfekcionista i veliki majstor fotografije i snimke. Gospodin Sven Čustović Čusta. Buraz, Bog. Bog, kak si? Dobro, kak si ti? Odlično. Dobro, a ova mlada gospodična je najbolje što je u životu, on radi dobre spotove. Ali još bolju djecu. Ali, slušaj me, ali ni približno, ni jedan, ni najbolji njegov spot nije ni približno dobar ovom masterpisu. To je najpametnija i najljepša i najbolja stvar koju je on kreirao u životu. A to je gospodična Luce, a.k.a. Lucija, a.k.a. Luce, njegova kćerkica, i pozvali smo je da popravi prosjek, jer kad se dve budale nađu na istom mjestu, znajte da neće baš biti puno pametnih stvari. Ja ću pametno, još ajde ja nekak prođem s pametnim pitanjem, no znajte ali moji glupi odgovori. Ali njegovi glupi odgovori, tako da smo Luciju pozvali da popravi prosjek. Cure i dečki, dobar dan. Dobar dan. Jeste dobro? Odlično. Nalazimo se na lokaciji Ciglenica pored pruge. Ti snima 99, znaš ko je, slušaj. Ovo je moj Nović. Da, Nović, ko kak ja imam u svakom spotu Nović, tak Čusta, znači prvo svima uzme pare za spot i uzme im svima autorska prava koji dođu na Balkan Finest, a najjača fora je da uvijek snima na istoj lokaciji, samo jednom između žutih vlakova, a jednom između smeđih vlakova. A po potrebi ih i pofarbamo u neku drugu boju. Ako eventualno, slušaj, za ove koji imaju veći budžet, od ih fura na ove kabrio vlakove bez kućica gore, koji su samo, to je za posebnu priliku. Ima već deal s ovima iz HŽ-a da negdje tu i tamo vlak prođe i ko zatrubi, ali to je, on ima cjenik cijeli. To su specijalni efekti. Da, specijalni efekti su da ti onak naglo zakoči i da zaškripe šin i da iskre napravi. Ali to je... ostaloga HŽ plaća spotove ove, eto, a onda reperi još duplo plate spot. I onda a zato mene svaki put furaš tu. A da, i onda još milijuni od YouTube-a koje zaradimo. Znao sam da postoji dobra kombinacija za sve. Čusta, znaš kaj sam te htio pitat, Buraz? Malo sam razmišljao o tome šta bi te pitao i skužim da sam zaboravio, jer smo se ne znam di smo se upoznali. Kojeg se prvog sjeća? Stani, mogu ti reći jednu stvar, znači razmišljam di smo se upoznali i uopće se nisam mogao sjetiti i onda dođem do zaključka da se mi uopće nismo ni upoznali, a toliko dugo radimo skupa. Znaš kaj je najbolje, upoznali smo se, jesmo, ali ti nisi bio baš nisam bio u top formi. A di smo se upoznali? Upoznali smo se na tvom koncertu u Groovu. Groove? Da. Di je to? To ti je bio onaj koncert nekakav, bivši Groove, znači sad je Groove onaj narodnjački klub, onaj Ritz. Znači pjevao sam narodnjake. Da, ja sam tebi došao i rekao sam ti, Bog, ja sam Čusta, snimam spotove, ovo ono, i ti si, da, može, javit ću ti se, I prošlo je 12 godina od kad sam u to I naravno nisi mi se nikad javio. A dobro je. Ali zapravo da. Ali zato me sad kasiraš s ovim HŽ-om u kombinaciji, jel? Da mi se osvetiš. Ovo je osveta teška, da. Dobro, i slušaj me, sad me jedna stvar zanima. I koja je uopće naša prva, ne znam stvarno, evo, što vrijeme više prolazi, nekako kužim da mi slabije radi pamćenje. Majke mi, ja se ne sjećam koji je naš prvi spot uopće koji smo napravili. Imali smo još susret kad smo Tip i ja snimali dokumentarac o Dini Dvorniku. Aha, da, dobro, to je bio... Jel se sjećaš di smo snimali? U Noviću. Tako je. Da, a to je neposredno prije nek sam išao na gostovanje u Italiju, čak mislim, da. I onda smo se poslije, Jopa nas je zapravo spojio, ja sam snimio Jopi početak i ti si rekao da ti je taj super spot i da nas poveže. I onda nam je prvi zapravo zajednički projekt bio Potter kafić, da, bravo, reklama, a prva stvar koju smo baš radili je evo te, je li moguće da je Titanic?
Baš prvi kao Ne, spot. ne, nije. Kako nije? Pa ne znam, Buraz. Pa pjesma, baš ko pjesma, ne reklama. A ne znam, Buraz, više stvarno Luce, da. jel se ti sjećaš ko je? Daj nabroj nam ti neke od stoke pjesme, kojih se sjećaš? Titanic, Dobro? Ne, Luce, imam ja bolje pitanje prije toga. okej. Koji ti je najdraži reper s kojim tata surađuje? Pazi, slušaj, o ovom ti puno toga visi. Ja me razumiješ? A otkud Iz Kuvajta. Finesta, ovako? Aha, dobro, doći ćemo do Balkan. Općenito, koji ti je najdraži reper na hrvatskoj rap sceni? Pa manje više Marči. Molim! Marči ti. Bezobrazno, šta se ti smiješ? Bezobrazno, tamo faca odvratno se smiješ i manipuliraš i ti ba... Šta se glupirati? Kakva neozbiljna obitelj, neću više s vama surađivati. Znači Stole te pozove u podcast i ti kažeš Marči. Pa ja ne mogu... Ali To i se Stole, cijeni. i Ma ne, Stole, to se cijeni. i Marči, Stole. slušaj, jao, kao to je Marči Ali dao, i Stole. Marči je dao pare Ne, za ovo, Ne, sigurno. ja kažem, znači, Marči mi je dobar, znači iz Balkan's Finest grupe, a ovako mi je Stop. Bravo, svaka čast, Aha. Luce, aj malo si popravila prosjek onda. A koje još repere voliš, daj nam reci? Ne znam, od stranih hrvatskih. Pa od hrvatskih, Hrvatskih. onak, daj nam neke grupe na broj koje su ti dobre. Ne znam. Jedino za koju grupu znam je Balkan's Finest i to je to. Dobro, ali reci mi koji su izvođači na Balkan Finest? Marči, Jopa, Bravo. A reci mi, da li ti je bolji Jopa ili Marči? Marči. Marči? 100%, da. Ej, Jopa, Burak, Nije Jopa, nije saltao Jopa. Marči. Dobro, ali kad dođeš u neke zrelije godine, kad krenu ljubavni problemi, sigurno će ti biti draži Jopa. 100%. Ok, ajmo malo pričati o Balkan Finestu, ono. Ali ajmo promijeniti malo lokaciju. Sad smo dosta pričali tu iz Može, ovih da, televizija. skrbio sam Idemo na... se. Idemo, Luce. Dođi, vrate. Idemo malo. Ajmo sad svaki u svoj WC, gledaj. Ajmo u WC-u. Isuse, a gle unutra, Buras. Moraš vidjeti ovo, majke mi, ovo je kao pletar hrvatski, vidi. Kako su se zmije ispreplele. Ovako, nemoj Luce, nemoj, to nije za djecu, molim te, popije oči. Ajde dođi Buras, dođi, ovo je dobra lokacija. Stani tu unutra. Ajde Luce, ti drži se strane. Tako ovako malo otvori, bravo. Ok, evo nas, Buras, znaš kaj me zanima ono? Kak si došao na ideju Balkan Finest? Kak je to krenulo uopće ono? Pa krenulo je zato što onak svi reperi koji su tad izdavali nije ni jedna bila onak baš kanal ko što je Basivity u Srbiji i to. I onda sam skužio reperi s kojima ja surađujem, nemaju svoj ono kao official kanal i to. I onda sam ja rekao pa napravit ću ja nešto ovako. Morate mi platiti da bi vas objavio. Tako je. Naravno, znači... Ali dobro, i kak vidiš budućnost Balkan Finest uopće? Šta je tvoj neki cilj, ono? Da li ti biraš kog hoćeš? Koliko se tebi u prosjeku, ja znam po sebi, evo, meni dnevno dođe barem pet nekih osoba koji mi šalje svoje uratke ili na kontrolu, Buras, daj ti reci svoje mišljenje o tome. Koliko tebi mladih nekih repera, MC-a šalje spotove ili upite za suradnju i koliko ih ti odbiješ i kako radiš tu selekciju? Ono, da. Pa zapravo ne radim sam tu selekciju. Da li svako ko ima pare može objaviti na Balkan Finest? Ne. Ipak mora proći neki ono... žiri, uži žiri mora Koji je proći. ti, Luce? Znači mora, pa Lucija prva mora odobriti jer ako Lucija kaže da je loše, onda ništa, sve pada voda. Kad Znači... kažem da je loše, onda ti kažeš ma daj, ajde. Dobro, pa da, kad neki put ti isto nemaš osjećaja baš za to. Pa zato što je loše. Ja to mislim. Ej, Ajde, ona je reci tvoje. pomala kao moja jaca, jel? Da. Predobro. Moja ljubavi. Uglavnom mora proći ono žiri i onda odlučujemo svi zajedno da li je to dovoljno dobro da izađe ili nije. Super. I Pa da. a koliko danas ono izvođača se javlja? Se dosta izvođača Pa u javlja? zadnje vrijeme dosta puno. Dosta, da. ja. Da. I kak ti je, s kim ti je najdraže raditi od tvojih dečki ono? Mojih dečki. Da. Jel možeš izdvojiti nekog? Ili je svaki ima specijalku ono? Pa svako ima Jel da? specijalku. A znaš kaj mi je, super mi je to zato kaj smo svi friendovi. Dobro. I onda kad izađemo snimat spot, obično bude to onak i dobra za... Pip! Da, pip. To je kanal koji prati djece, nemoj da čujem da ste mi psovali na kanalu. Je tako, Lucija? Da. Bravo. A reci mi jednu stvar. Šta ti misliš o našem bratu Jopi?
Da li je on kapacitet, uvijek ja se svađam s njim, po meni je on daleko najjači, evo, u meni top 3 MC-a Hrvatska koji ima stvarno, njega je taklo da to ima i taj gnjev i ljutnju i flow i tekst i sve. Šta kak se zove, po čemu je tebi, Bože moj. Zašto misliš da Jopa nikad nije napravio taj iskorak da napravi neki album? Svjestan je da je Buraz toliko dobar, on bez problema uzme 4-5 hiljada kuna za svoj nastup, di god, pa da 3 put na mjesec odradi 3 gaže, naravno kad prođu lockdownovi. On bez beda može jako lijepo živjeti od svojeg repa. Jel se slažeš s tim? A uživa u tom, voli to. Zašto misliš da nikad nije napravio iskorak? Mislim, ovo pričamo u nadi da ćemo ga motivirati da izda album, jer mi mu uvijek to spominjemo i on je uvijek, treba ga malo pogurati, jel tako? Zašto misliš da on nikad nije imao tu realizaciju? Pa mislim da nikad nije zapravo svoju muziku shvatio ko posao. Sad ću se ustat i ići ću radit. I to je to zapravo. Uvijek je to bio nekakav njegov hobi i na faze ga je zapravo držalo, sad ću ja i grize i onda stvarno radi i piše i super je i sve. I onda se dogodi nešto, imao je dosta onih svojih ovako privatnih problema i nažalost splasne. A nije, na primjer, znači mislim da je problem to kad nikad nije osjetio nekakav ozbiljan novac od toga, neku motivaciju koja bi njega tjerala dalje da piše, ko na primjer ti, kužiš, ti si super primjer za to, jedina stvar koju znaš u životu, mislim nije možda jedina, ali stvar za koju ti znaš da si najbolji u tome i to želiš i to hoćeš i za to živiš. I mislim da ja stvarno živim za to i iskreno to volim. Jedna stvar, evo sad kad si spomenuo, jedan od ljepših komplimenata koje mi je ikad dao u životu je bio Čustin, kad je jednom rekao i onak kad mi bude nešto teško, ja se sjetim, Buraz, mi smo ko klinci, bio je mit na kvartu, znaš da stole repa bez beka, i mi ko klinci smo se skupili ići na tvoje koncerte da vidimo fakat kak ti to možeš sat i pol odrepati. I meni je to kad si mi rekao, ja se skoro rasplakao i meni je to dan danas što je to stvarno tak bilo među vama da vi hoćete doći. Mislim, ne samo da vidimo da je to moguće, jer to li Eminem čak ne radi ni ne znam koji uopće reper, mislim da je Stole u stvarno užem krugu na svijetu ko može odrepat takav koncept pjesama bez bekova, da. Ali zapravo su nas ti dečki koji su u to vrijeme repali, onda je njima to bilo doslovno ko da idu na nastavu nekog gledat i da vide kak se to radi. Daš tekica, aha tu je udahnuo, i onda je zapravo... Da li misliš, zašto ja ne bi sad da ispadnem bahat ili umišljen, ali zašto misliš, da li misliš da je ko od novih izvođača kapacitet svojim skillom i vještinom i svojim radom toliko jak da bi mogao doći u medije i na razinu nekih starih izvođača koji su poznati ko Tremovci, ko Neredi Stoka, Bolesna braća ili Vojko V. Da li misliš da ima takvih klinaca i šta bi se trebalo njima poklopiti u životu da dođu na tu neku razinu? Od nekog kvalitetnog demo izvođača sa velikim darom ovog, šta bi on trebao napraviti u smislu iskoraka svoje karijere da dođe na neku razinu, da svi pričaju o njemu, da di zašteka, di pođe po zlu, da se to nije desilo već možda godinama, ili ako se desi, dešava se na kapaljku. Da, pa mislim da je zapravo koliko god je klišej, ali da nisu svoji. Svi ganjaju neki zvuk, čuju, ne znam, koronu iz Srbije i onda ja hoću biti takav jer taj zvuk prolazi. A niko ne kreira svoj zvuk, vi ste iskreirali svoj zvuk, vi ste stvarno živjeli to. Be very šukvans, ja? I tu ostane. Pa dobro, ali... Osim toga što žele biti ko neko, ne treniraju dovoljno. Bravo. Jel' tak?
Pravo, trening. Tebi sam danas Luka pričao, snimao sam sa Hilsonom danas stvar, a dugo nisam repao. I kak se zove, i tak mi je teško bilo. Jezik je mišić koji se treningom postaje britak, precizan i da možeš secirati i ovo. Ja svaki put prije svojeg koncerta mjesec dana se vozim u auto i uz trčanje trčeći repam i u auto se vozim i na repeat sve stvari ponavljam da bih znao odrepat na način na koji ih odrepam na koncertu. Bitna je priprema, nemaš samo dar pa bez treninga ti možeš biti wow. Da li smatraš da je kreativa današnjih izvođača pala na neku nižu razinu nego što je to bilo prije? Ja smatram da većina njih danas samo hoće pokazati koliko trave na stolu, koliko ovo buraz, svi su nešto, sve se veže uz nešto materijalno bez kreativnih nekih obrađenih tematika. Pa da, složio bi se s tom. Jel da? Ok, ajmo dalje. Imao sam neku mudru misao, ali sam zaboravio. Luce, ajde idemo malo. Luce, ajde reci ti nama, snimaš? Luce, kako ti vidiš budućnost hrvatskog repa? Što misliš da bi trebalo napraviti da on bude jači i bolji? Pa mislim da bi trebalo možda... Tatu nazvati za dobar spot. Da. Prije svega. Jer ako nemaš spot od mene, onda onak ne možeš biti ozbiljan reper, jel tako? Da. Ti si možeš ozbiljan, ali na neozbiljni način. Niko te neće ne vidjeti jer nisi za Balkan Finest izdao, tako? Da. Ponekad vidim neke spotove, ali okej su, ali... Plitki su i ne vidi se tak baš dobra najbolja kvaliteta. Bravo. To je to. A reci mi, koliko ti tata daje da tak pričaš? Dobro. Jer ti tata da postotak od prodaje spota? Ne. Ili misliš da bi ti mogao malo više davat kad zaradi? Pa, ne znam, meni je zapravo dovoljno koliko mi on dao. Vaca mala, skromna, evo tako, daj novci, pare. Ali to je namjerno, vidiš koja je manipulacija, okolnim svaka čast, sunce, aha, vidi, iso, buraz. A slušaj, ti si meni najdraži prijatelj i divan si snimatelj, kužiš kad bi i baš ono, nije da je meni isto dovoljno koliko mi daš, ali kad bi mi dao malo, evo, Čusta mi je poklonio pljeskavice fine. Pa pljeskavice si dobio, ostavio sam ih na suncu da se ispeku same, kužiš. Sad kad završimo snimanje, taman će biti fino pečene. Ja ne kužim kako mogu biti pljeskavice. Gotovo je samo na suncu, pa treba se prvo zgrijat vatra. A zakaj misliš da nije dovoljno na suncu? Na haubi ćemo ih napraviti. Wow. A to će biti to, pa da, vjerujem. Super. A, misliš? Ej, a daj ti meni reci, jesi zadovoljan kak je Marči prošao ono? Pa jesam, zadovoljan sam. Mislim, ja sam očekivao da će se tako nešto sa njim dogoditi. Evo Marči. Ja se ispričavam. Očekivao sam to. Da, on ima jednu tu karizmu, i novitet je ono, i stil dobar. Ja volim kad ono, pa ga ubrza, uvijek ima te svoje lajnove koje onako brza i to jako dobro ono zvuči ono. Da li ti njemu sugeriraš da li komentiraš sa izvođacima Balkan Finesta da sugestije šta bi mogao neko obraditi koju temu ili oni dođu buraz njemu u pjesmu napisan vers pa hoće spot? Pa da, mislim da to nije od mene da se ja miješam u njihov izbor, imaju svu slobodu, mislim pa nije naš ja njima samo radim spotove praktički i objavljujemo ih na našem kanalu, tak da... Inače, Čusta je završio akademiju za kazališnu rasvjetu, je tako? Da. Kazališna rasvjeta i ja ga moram pohvaliti toliko jer ja volim kod njega, on uvijek dođe prije na snimanje i postavi rasvjetu i cijeli set i meni se nekako s godinama više ne smišljaju ni lokacije ni ništa, to Čusta ima jednu tekicu i onda koliko ko platite ima po kategorijama kvalitete lokacije. Mislim, svaka uvijek vodi tu na prugu, zato smo i tu, ali koliko platiš takvu lokaciju dobiš. Ima stranica sa malo skupim lokacijama, ima srednje skupe lokacije i ima jeftine lokacije I to je to, koliko para, toliko muzike. Od sutra i vi možete biti dio Balkan Finesta i snimat za Čustu. Ako tata ima paricu, budite siguran da sutra idu dobri kadrovi i dobar spot. No, to ne znači da ćete i vi sami dobro zvučati, dobro ćete izgledat, bez obzira koliko redova zubiju imate, jer Čusta ima programe u kojem se to sve fino zapakira i uljepša, no vaša muzika
ne može se kroz njegove programe poboljšati, tako da se morate više truditi da budete bolji i da završite na stranici Balkan Finest, je tako? Pa ni sam ne bi bolje složio. Luce, daj ilustraciju. A ne, a mislim, to je manipulacija, ne želim ja njoj uzeti. Vidimo se uskoro, peace. Volim zbriga, idemo jesti sad. Lungić za motornu maramice. Buraz maramice, ovo ne mogu vam opisati šta je ovo. Evo kad dođemo u Zagorku, treba mi ručnik, ne ručnik, nego stolnjak, da se pokrijem koliko strastveno jedem. Znaš koliko je dobro buraz kad leti na sve strane. Za susjednim stolom ljudi budu zaflekani iz mojeg tanjura. Velika ljubav za Zagorku. Peace. Dame i gospodo, ne bi vjerovali, uspjeli smo doći do najistaknutijeg člana ovog Balkan Finesta, gospodin Josip Jakopec, zvani Jopa. Buraz. Znači, gledaj, meni rijetko ko kad se sviđa ono da je neko po repu, ono wow, ali za njega on mi je wow, recimo. On je wow, ali je takva ljenčina i takav gotovan da to nema nigdje. Znači, to ne postoji. Ja borbu, dame i gospodo, vodim, pa evo, znate vi za njegove pjesme i sve. Znači, takva emocija, takva ljutnja, takav gnjev, pretočeno kroz olovku u ljubavnu tematiku, to na području Balkana, siguran sam da takve stihove niko ne može napisati. No ja borbu vodim s njim da izda album, neće. Može živi čovjek uzeti pare na tom, ali ne, jer Jopa je gangsta. Može tebi uzeti posao na kraju. Pa meni bi uzeo posao bez problema. Ja to nerado priznam, ali... Mi bi svi bili na plaći kod Josipa Jakopeca da je on malo zagrizao za svoje, jel tako? Ali slušaj, dobro, ajmo sad šalu na stranu, nemojmo tako, jel? Josipe, reci mi, zanima me, priča je Balkan Finest. Kad si ti upoznao čustvo? Jer ja došao do zaključka da ja uopće ne znam kad sam ga bio upoznao i tek što se upoznao na snimanju neki dan. Upoznao sam čustvo u srednjoj školi, jer sad koliko je to bilo, 15 godina. Tako da bio je mlađi od mene. I sam niži razred, 2 nižara, jel da 2? 3. 3? Vidio sam ovo, jedino 2 neporučka. Što si ti bio primjer? Ti si bio primjer? Bože moj, pa ja sam Stvarno niste znao? Nemam pojma. Pa kaj ti znaš crtati? Zake oni crtaju tamo kako se zove? Zato što sam ja umjetnost ostavio. Umjetnost na pronalaženju mina. A slušaj sad ovo, molim te, znaš kak smo se Jopa i baš ja onak da smo si istisnuli ruku prvo. Znači bili smo taj kompić i ja Čujo, bili smo jedini u generaciji koji smo se oblačili ko reperi i onda smo uvijek gledali te starije repere, onak wow, gle kakav ovo ima dobru trendžu, gle ovo ono, Jopa je uvijek bio u fullu buraz sa odjećom, znači bio je ono... Sakun pakun, kak se veli. I sad mi ovak smo gledali i sad su oni zabrijali kuš. Kaj nas ovi klinci, ovo treba ih načuškati, dolazi Jopa do mene i kompića i ovo kao, dečki kaj je ovo, jel ima problema nekih možda, kaj nas gledate? Tak. Sad mi onako u šoku, znaš, ono, pa ne gledamo vas ovo, znaš, sad smo komentirali nešto ovo. A, dobro, onda okej, ak je takva situacija. Ne, ak je takva situacija i bolje, ja sam Jopa, drago mi je, ja rekao ja sam Čusta, ja sam Čujo i to je to. Daj snimi jednog od glavnih grafitera tu sa scene, molim te, da vidiš, okreni se. Ja samo obskrbljujem. Evo ga, znači to je ona faza kad prestaneš bit pa obskrbljuješ. Jopa, reci mi kak je krenula priča sa Balkan Finest, jel te Čusta molio buraz dajo ja i Balkan Finest ovo? Nije me molio, zajedno smo to neki. On je koautor, jel da? Ne, to je baš njegov, biti on je to započeo sve onako. Glavno, i onda sam ja uspješno s njim. Ček, stani, da te pitam jednu stvar, mislim, to vjerojatno ne daš mi niš da kažem do kraja, jer ja krenem ti stani, ti stani. Reci, ali pala mi je vrlo važna misla na pamet. Sviđat će ti se, možda i neće. Sviđat će ti se, a možda i neće. Neki dan pričam ja Čusto malo koliko je do sad Balkan Finest para zaradio od ovog i kaže 1200 eura. Ali to mi dijelimo s Jopom, ali nemoj mu reći jer sam ovu prvu 1200 ja već digao za sebe. Kod drugih tamo za 4 godine ide po pola.
mi dobro. Tako da ne znam jesi to znao, ali evo htio sam reći Kaj ono... misliš da će nas posvađat sad? Ne, pa nisam ne, ali ono, mislim, čisto da sam htio pitati da li znaš za to. Znam ja to sve, ali ne... Ali idemo se! Mene ne jebu novci, stari moj. Aj, ne bi mi to čustek napravio. Ne, zezam se, bravo. Šalim se. A i nije takva svota, Ne, Da bar je... 12 eura, 2 sam dodao. Reci mi Jopa, kakvi su planovi? Imaš kakve planove? Ne. No, ništa. Ne, znači, ne, nikad ne radim po planu, ono kako nas opere inspiracija, tak napišem, tak napravim, jer kad nešto planiram uvijek ode to izjalovi se i onda to nije to. Da, i posjećaj radim, ne mogu nešto planirati i onda... Zacrtat si, sad ću napraviti, a nije trenutak. Ne volim tak raditi, ono, mislim, to je tebi neprofesionalno i to kužim, ali s druge strane čekam tu inspiraciju, ono. Pa i ja puno puta pokušavam forsirati nešto napisati, ali mi nije trenutak i teško isforsirano napišem, ali ne sa... I to onda nije to. Evo tamo Buras, pes je tamo. Brijem tam negdje da otišu. Tamo, evo ga u grmlju. Jedan i drugi je tamo još neki. Kako se zove, reci mi, koja ti je najdraža tvoja pjesma? Jel imaš neku koju možeš izdvojiti? To mene uvijek pitaju ljudi, Buras, koja ti je najdraža? Ja ne znam kako bi to izdvojio uopće. Pa ne da imam ih više, ali mislim da mi sad u zadnje vrijeme kad poslušam onako i spot i tematika i flow i sve emocija da mi je 37 kvadrata. To mi je sad ono, imam tipa stvar za kćerku, za tatu, to su mi drage pjesme. Ne znam, naša svaka ima od žestokih ovih, ne znam, i ona Gustavo, ona dobra i... A Labirint, moja omiljena. To je staro, mislim, to je top. S njom sam ono se kao probio, ne znam, ono, to su, Rulja je to popušila. Labirint je jebeno, isto je spot za to vrijeme bolesti. Ko ti je od novih izvođača onako? Jel ima neko da ti je, wow, da ti je po stilu ono, kako gledaš uopće na ovo nove stilove, ovo, svi reproduciraju, baš je Čusta lijepo rekao neki dan, svi pokušavaju kopirati Srbe i ovo i taj prizvuk i svi hoće uporno biti to, a jednostavno ne uspijevaju ono. Da li ima neki izvođač koji se tebi onako baš sviđa da ti je wow, da ti je zadnji put kad si pustio da si rekao wow. Sad ću zvučati umišljeno, ne znam šta... Rijetko se desi, baš i ne, evo, nije sad neki hejt na nikog. Mene isto, ja volim fakat pjesmu koja ima ono emociju da se pronađem, da to osjetim. Nisam to sad, nije mi se to desilo sad u zadnje vrijeme. Ne kažem da su loši izvođači, to je novi zvuk i taj je novi val koji je okej, neko to puši, ja to ne mogu. Moj mali Buras sluša taj trap i to sve i... Tako da ne znam, a mislim ima ih sigurno da ih ima, ne znam. Ovaj Živac mi je dobar, Živac Maradona, on mi je ajde okej, ovo ostalo, fakt nemam pojma. A reci mi, kako se zove, da li bi možda si razmišljao nekam u buduće o nekoj suradnji sa nekim s kim bi volio naprijed, da li ima neki akter s kim bi volio snimiti stvar? Osim sa mnom, naravno. Da, naravno. Šta, misliš od ovih novih? Pa ne, općenito. Da li ima neki izvođač s kojim bi volio zakopati stvar, ono, da je... Pa možda još sa Neredom i to je to. Neki tip. Da, neki... I Džiboni. I Džiboni mi je dobar, ali on nije u repu. Pa dobro, ali ja bi Petar Graš, meni ti je recimo, to mi je san, veliki Petar Graš. A on je Fegešica. Ne, ni slučajno. Čuješ, ispričaj, molim te, anegdotu. Kad si se Ko se javio? Kad si se javio Oliveru Dragojeviću za fit, pa ti on rekao, ma sve, top 5, dobre su tvoje rime i sve, ali zamisli si nekako u istoj rečenici Oliver Dragojević i Stoka. Ja sam htio, meni je bila želja napraviti sa Oliverom stvar. I imao je u areni koncert i Miro Vidović dolazi i mi smo se tamo vidjeli ono, kod Mire u Morisu ono, i on kaže ajde daj Stoki otpjevaj refrenu. Stoki. Pa kaže pa Miro kak bi to zvučalo Oliver featuring Stoka ono. I na kraju nisam imao tu priliku ono. Meni je Džiboni od tih svih ono, Džiboni mi je top. Da, baš ima umjetnik je ono, nikad s njim nikakav skandal, nikakva pizdarija, znači baš mi je ono top lik. Evo, pozdrav dečkima iz Čipke koji su dali lijepe majice. Jedan od sljedećih vlogova svakako je da vas vodim u Čipka dućan i u proizvodnju Čipka, malo da vidimo kako nastaje poznati hrvatski brend, kako se naši dečki sa zagrebačkog asfalta bore da naprave ove jako kvalitetne hudice. Vidi kako lijepo. Burak, vidi ovo.
takve lijepe majice, takva kvaliteta, Amerika se ne bi posramila takvog jednog proizvoda. U idućim epizodama svakako vas vodimo kod dečki iz Čipke. Kako se, da li ti je uloga, da li ti se pogled na rep od kad si postao tata promijenio, kako doživljavaš, jel imaš drugčiju emociju pri pisanju? Jer pratim te i stalno tvoja predanost prema tvojoj kćerkici Viti, ona je toliko lijepa i stvarno meni izazove prekrasne emocije i baš ti se divim po tom pitanju. Svaki dan nova fotka To sam pauzirao, ali društvene mreže, to su... Ja više ni Instagram ni Facebook. Lijepo, predan si u tome. I da li ti se od trenutka kad si postao otac promijenila malo perspektiva i na Muse-u i na... Mislim, na sve ostalo je. Na Muse-u onako malo, ne znam. Ja sam uvijek imao taj neki posebni stil u repu. Nikad ja nisam njega gledao ko većina kad ga gleda. Meni je rep fakat ko dnevnik nekako. Da napišem ono što osjećam. Emocija mi je najbitnija stvar. Prvenstveno u tom, tako da nisam ja sad nikad nisam ni repao o kujama, o bijelom, da je to dobro, da je to fora, da je ne znam šta. Tako da po tom pitanju, možda malo, ali ništa značajno. Ali sve ostalo mi se promijenilo. Super, a jesi ljudima si poznat kao strastveni pronalazač mina? Pronalazač mina. A to si presto radiš? Da. Od kad se Vita rodila? Da. Onda više to ne radim. Sad ću vjerojatno postati, ako Bog da, profesionalni vatrogasac u javnoj vatrogasnoj. Bravo. I to. Samo časni poslovi. Znači sve nešto gdje je uvijek u blizini neki adrenalin i neka akcija. Voliš to, jel? Volim, ne volim monoton posao. Ubijalo bi me to da radim nešto što ne volim, što je monoton. Bravo. Sjediti u uredu. Pip! A reci mi, da li si u kontaktu sa dečkima iz Krasta? Jesi vidiš s kim? Da. Jesi? Pa malo manje, svi smo se malo raselili, ali sa Vargekom sam Da li Vargek snima još? S Tiborom, pa snimaju, uvijek nešto rade. Da. Tibor snima najviše od nas. Znači, to njih ćemo posebno, njima ćemo ići na radio u posjet emisiji Tibora, isto je jedan od vlogova. Ima jako puno temi i veselim se sve to proći da vi vidite nekako moju perspektivu doživljavanja svih tih stvari. Jopu znam čito život tu je s kvarta, čak mi ga je čudno ispitivati na ovaj način, zato jer mi imamo nekakvu komunikaciju drugčiju, ovako se osjećam kao neki novinar, a ne da mi se Buras, svi sve znate ko hoće, www, šta trenutno radi Jopa.com i izbaci vam sve ovo. Lijepi pozdrav sa Kvatrića, lijepo je bilo. Evo malo Balkan Finest, tako imate paricu, Čusta će vam svima snimiti spot i imate ovi koji imaju više novaca uvijek mogu snimiti kadar na željezničkoj prugi tamo gdje idu ovi u high class budget i kak se zove, bit će to sve u redu. Evo, ako želite sa mnom featuring, želite kadar u Noviću, to je neka kategorija, to je neka kategorija za sebe i Buras, tata bi trebao biti predsjednik uprave neke firme za to realizirati. Nemojte da vidim da ste došli sami bez da zovete upravu snimati u Noviću. Vidimo se.